Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Čeka Srbas. U današnjem klipu pričat ćemo o Nori M84 152 mm i 39 kalibar. Uživajte u klipu i vidimo se. Top haubica M84 Nora je projekat koji je razvijen početkom 80-ih godina. U Vojnom tehničkom institutu u naoružanje JNA je uvedena 1984. godine. Nora je projektovana na osnovni ruski vučni top D-20. Najveću promjenu Nora M84 je doživjela njena cev 39 kalibra. Za Noru je razvijena i nova municija kalibar 152 mm. Maksimalni domet standardnog projektila iznosi 23.990 metara, a projektil sa generatorom gasa ima domet 28.000 metara. Nora se koristi kao da neutrališe neprijateljske žive sile, kao i utvrđenih vatrenih položaja i artiljerijskih i mehanizovanih sredstva. Po svojim karakteristikama Nora znatno prevazilazi ruski top D-20 i mnogo je bližija američkoj haubici M198 152 mm. U periodu kada je utvrđena u naoružanje, smatra se jedna od najkvalitetnijih haubica u svetu. Nema još. Ne, pripremljeno. Dotegni. Pali! Podvaj. Zakon! Odrum tamo, udvorište, trk.